Kodardi, hekk sejjaħ lill-alleati tan-NATO l-President tal-Istati Uniti Donald Trump. F'kitba fuq Truth Social, Trump akkuża lin-NATO b'nuqqas ta' kooperazzjoni biex jitwaqqaf dak li sejjaħ Iran b'qawwa nukleari. Trump ċanfar lin-NATO talli mhix tagħti daqqatit biex il-bastimenti jgħaddu b'mod sigur mill-Istrett ta' Hormuz. Qalli għalihom din biċċa xogħol faċli u biftit li xejn periklu. Dan qal ukoll f'mument li l-gwerra hi militarment mirbuħa. Il-President Amerikan iddikjara li din l-unika raġuni li qed wassal għal prezzijiet taż-żejt ogħla u wera l-fema li mingħajr l-Istati Uniti in-NATO mi xejn. F'aktar żviluppi f'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu qal li Iżrael sa joqgħod lura milli jerġa' attakka l-faċilitajiet tal-gass Iranjani fuq talba ta' Trump. Fact number one, Israel acted alone against the Slawiya gas compound. Fact number two, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out. ċaħat l-akkużi li kaxkar lil Trump fil-gwerra mal-Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on. Intant, l-Iran wissa l-Renju Unit li jekk sa jibqa' jħalli lill-Istati Uniti tuża l-bażijiet militari tiegħu, dan sa jqisu bħala sehem fil-gwerra. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Iranjan Abbas Araki ikkomunika dan f'telefonata lis-Segretarju tal-Istat Ingliż responsabbli mill-affarijiet barranin Yvette Cooper. B'reazzjoni ir-Renju Unit għamilha ċara li mhux biħsiebu jinvolvi ruħu fil-gwerra. Fl-aħħar sigħat ukoll irrappurtati aktar attakki mill-ajru minn Iżrael fil-kapitali Iranjana Teheran waqt li l-Iran iċċelebra l-ewwel tas-sena Persjana in-Nowruz. Rapporti ta' missili anke minn Iran lejn Ġerusalemm. Attakki wkoll inkluż bid-drones fl-Emirati Arab Magħquda, il-Kuwait, l-Arabja Sawdija u l-Baħrejn. U fuq ix-xandir tal-Istat Iranjan inqara messaġġ miktub mill-Mexxej Suprem Mojtaba Ħamana'i u appella reżistenza fi żmien ta' gwerra.